Ahee, mina hi za swa ka Chauke ka YouTube channel ya swa ka Chauke TV ni kombela ku mi like video leyi mi subscribe loko mi swi lava ya hi ndlela yo fana yaleyo. So namuntlha hi lava ku va laha studio leswi swi nga kona aka Gaza kumbe studio leswi nga le ku rhandziweni hi vanhu hi tlhela hi swi compare na masasekelo ma swona. Lexi xa sikiza a xi sasekangi a xi sasekangi a hi japeni hi vuka lexin'wana xa Dr Thomas Chauke lexiwani xi sasekile lexi ma xi vona na n'wiku xi kahle i switudio swa hina hi fanele hi tinyungubyisa hi swona because loko mo langutisa mi ta swi vona ku na michini leyi nga laha ya swi kota ku va yi vumba quality aka music wa Xitsonga kumbe aka music lowu tlangiwaka a hi ngheneni kangu ya ne a hi xoho xa phosa lexi a hi xoho xa phosa no bangi xitulu na ya hi xoho xa phosa anyway xa ha ri ku makiweni xa ha ri ku makiweni xa ha ri ku build-iweni swi le ku teni swi yo yivela hi nge ka xa dyiwa nsoli makamba xa dyiwa nsoli makamba na xona xi kahle ko va ku loko mi xi langutisa mi nga xi nyadza because ngwenya laha loko mo langutisa laha michini yi nga tshamaka yi tshama ehenhla ka tafula leriya ra matafula lama ma endlaka lama ma tima hi tiko na swin'wana na swin'wana mara quality leyi humaka laha yi na matimba ngopfu ivi hi capela ka xa ngwenya xa Prince Rangani the producer lexi saseki ngopfu leswi xi nga sasekisa swona lexi u nga za u twa ku na leswi chayiwaka swi tlhela swi yimbeleriwaka swi nga ku swi ngo saseka ku fana na xitudio lexi ya ne i xitudio xa kahle ngopfu congratulations Prince Rangani the producer va tirheni laha yi nghena ka xa khehla we wa lala wa sala hola hola loko mi xi langutisa ma swi vona ku lexi i xitudio xa mampela lexi sweka quality ko va ku problem ya xitudio lexi i ku a ku na leswi chayiwaka swo tsakisa kambe mi swi vona ku michini yi kona meaning yo lava ntokoto wa vanhu hi ndlela yo fana na leswi ni ta ku mi nga ri ku